Miyam kita mukta ngasi ki topic Whirlwind before session hai bisne madudi tasengu ti nongilung sit kaino hara kanda akan ba circular oina koi hummo ga chatpa nungsit ki kari ki phibum tuni kaino hai kanda akoi na ming thon jaba se session se tang tara adu mayam mamang da pang thok ki ba session sing chi ka man da ba session mamang da uri ba ahung ba aduga thajar du ba mayam u phangi madudi tongan ba meeting pang thok ba adagi disqualification case की करेगी hearing चथरक पा judgment रिजाप तो जरक पा yes speaker की tribunal की speaker ना final judgment रिजाप तो की बा अदो आई तो म कोई हाइजन जरो के तो वो वो yes नांगे उरम दबा मयाम ऊ फंगे अदो election से मतलब कितना गाइशल लकान नरंग दगी disqualification करी hearing चथरक पनी ngasi सु चथरक पनी अदो वो नरंग चथर की बा मसु ngasi चथरी बा सिगी judgment से रिजाप तो रो थंगरे करम कान दा हाइदोर का दोनो हाइबदुदी speaker की tribunal की मखा पोले aduga maroina ngasi si tang tara hai kan ngasi tang nipani numini ni kitanga ti session hogodoba aduga ngasi ayukta around 11 doi dagi taramathoi khara helak padoi dagi chief minister gi bangloda chief minister gi secretariat ta chief minister na chair lor kanda bjp gi laingak ta yauriba mla sing mantri sing plus bjp bu sokotpa bjp laingak bu sokotpa atop political party sing mla sing yaur kanda mifam pang tokiba mifam loigre aduga makha tarak pada evening bauda atop development khara su ugodo male but yes confirm to udribanina hujik maki on di haidi haijar roi to ugodo disqualification case mathang chatharakpa chief minister gi da meeting pang thorakpa sigi mamang khara mu hangana yengkanda charter flight ta paisaluba thoglakpa kummela gi karigi holiday chief minister masa aduga leibak sigi tangdu leita naba shanti hanjanaba thongni ba adagi area do su gi aduga khara mu haigal kanda tang manga taruk khara haigat pakandana union home minister na speaker kokshalaga unarakiba adui matung tarakpada Yumnam Premananda RDN PR minister kokshanga wari chane ne kokti kokshangiba unaba phangak tabe mo male hongai ba khara se February tha se ke horokpadagi hongai ba mayam sangse punjalakanda Whirlwind before session na ming thon jabani nona yengbiri ba punamak pu K.Sharatchandra Sharma na impact news ki ban hudu taram noksari lona gasigi khanan ne nabas lengchen biriba khanan ba yobi gedaba guest singdi hujik ai hek yet thing tan phambiri base Rinku Khumukcham editor the Imphal Times ni marup Rinku taram nokchari adu marup Rinku gi oi election biri basina Dr. Yumnam Premananda head Department of Law Manipur University ne oja Premananda su taram nokchari adu oja Premananda gi oi da ai gi hek yet thangna phamini jari bise Dr. Dhanabir Laishram social scientist ne ai tamo Dhanabir taram nokchari oja Premananda mai ai daga phambi bane adu oja da han khitang lam dong male aduga maruane speaker ki tribunal disqualification case ki final madugi judgment tuma reserve tawre adoi duma jangjal laga nei naru bada nungai do mande nungai ro jan kha thambiram tare aduga maroina session mamang do ja uba phangai ba ahong ba aduga mayam ama lerak pai tare ko meeting chathaba charter flight da kai da jangjal lak pa union home minister swai ki kari ki then again congress ki swai da in panam da watcher bamna mpcc ki president x ta phongdok pada Brahmastra missile hai language se to with missile se pangan galle aduga Brahmastra hai agadi ayeng busing kitang khangju khangbi mayam yarong ni to godo maswai si yor agadi Mahabharat ke karigi landa Brahmastra se yamna powerful loiba aduga war weapon ni sam nar kanda aduga Brahmastra se kai lakput war kanda Brahman hai badi solar system leidiba lengi paliba mayam sing sida disturb to honbe yaba even akai atu thon be yaba adu bok yona pangan kalaba khulai hai bane oja Premananda congress adi yamna kitang kai haitare khara adum pawna haiba tae khara ma pang leina thamba haiba tae pang kyam leiba leita bai dudi hayeng urkan session lorakan khangani session manungda no confidence sujoi soidre aduga kapiba Brahmastra missile sina double engine gi lengak ta amadi palani haibani hongaiba ahongba mayam congress ki kari thamai wafam sing lakadaba 10 February hodorba session maroina aikoina focus tawdo so da no competence motion the focus tawbu kanda congress ta haidai siga kamai obligation hujiki highways imperial thami ba topic haitare ko hai sigi bamasra ga yaw pase ada ai tang singdong mai tare lo de yadaba haidi nuclear weapon gumne ba nuclear weapon si sina ba yadaba si khoi interest court justice nei nei ba da ab yaba condition le magi existing state si in state hadra masi atopu pa metra masi droba ta kape atai de masi kape adi na ICJ na hairi international court of justice na politics ta su ngasai mana eto bongo do kapfoga mi shon base war di
indiscriminate attacks yadabo combatant and civilian happy can have nida adu wari sum pagini ada sum how wai tare wahi du wani du bamasa sa sinage bamasa sinage ka so no confidence ne jam thamgramam phare adu brahmastra missile ka hera gadi loan do yam hena ka hena kan gre tawriba aduna lan mark sita ko nuai taba mu yaw wai tare anyway that's koi gi kaino ni moina phongdok pagi ada huziki ꯈꯣꯏ ꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯂꯣꯅꯦ ꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯖꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤꯗꯨꯗ ꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ 311 ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯂꯤꯞ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯂꯤꯞ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ 136 ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯤꯞꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯤꯞꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯃꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅ ꯀꯥꯎꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯄꯤꯗꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯕꯒ ꯄꯨꯡ 10ꯗ ꯄꯤꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯠ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 11 o'clock ꯑꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯈꯇꯪ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯤ ꯄꯤꯖꯔꯦꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 10 members ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ 10 ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯄꯤꯖꯗꯦꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ 10% ꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯅ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤ 10 ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯄꯨꯈꯠꯄꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯂꯤꯞꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤ 10 ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤ 10 ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯦꯞꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯤ 10ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯔꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯤ 10 ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯁꯤ ꯀꯤꯕ ꯂꯣꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯃꯤ 10ꯗꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃ ꯕꯤగ్ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯤ 10ꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯃꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯤ 10 ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯦ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯠ ꯕꯤꯡ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 10 days ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ 10 day ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ 10 day ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯁꯟꯗꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡ 10 days ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯅꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯚꯣꯠꯇꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯚꯣꯏꯁ ꯚꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯦ 311 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯪꯉꯛꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯗ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯈꯪꯕꯗꯗꯤ BJPꯒꯤꯁꯤ 37ꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯔꯒꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯗꯦꯠꯁ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्टिकल 75 अदुगा स्टेट की दन हायगन आर्टिकल 163 अदुगी मतुंगिना काउंसिल मिनिस्टर्सी collectively responsible to the house हायबने assembly हायबने अदुगी concept तगिनी हाइदे minority ने government पाइबे यादे कोई democratic parliamentary form government should be majority command over the majority or number ने अदुगी पोनी अदु इंडिया दसु minority ने सही मंगा पाइबे लेगी को अमुक तक लेगी मदो कोई की PV नरसिंह राव वेदो अंदर दे कारक पदो PV नरसिंह राव का की मा मी मंगा तो वाटपने मी मंगा अदु अटल बिहारी वाजपेयी मी में टूरी नि नको yes वारी होबा अदु हदिकी कनासिना PV नरसिंह राव सिना मी तरे पांग वाटपसे माना कल्लिनो कइनो काना बोय ngasai election तौनबदुदा हाउस मनुंग दा माना JMM जराखान मुक्ति मोर्चा कांगु से माना ब्राइब तौरे करो मंगा गो पी है कोइन खंगबा आई मक्ति थियौ नते मयान हाइबा ताबै वानी करो मंगा गो पीरगा JMM सी बोथ आधान भाई तारे अदुगा नमना बोर्ड का अदुगा सुप्रीम कोर्ट योइनि केस तो अदु कयाम फजेगा सुप्रीम कोर्ट ने कया कदा 105 आर्टिकल गाते को हाइजै से 105 ता अखोइगी पार्लियामेंट मनुंगदा हाउस मनुंगदा बोर्ड पीबसे कोन क्वेश्चन तो यादे इम्यूनिटी पीबको अदु पालगा ब्राइब गिवर आर इम्यून हायराब अदुगा ब्राइब टेकर्स लायबल हायरपयोन सुप्रीम कोर्ट हायनि को दसु जस्ट मंगाना सुप्रीम कोर्ट हायनि ब्राइब पीरुसिंदो अदुदि लायबल ओइरे अदुगा ब्राइब लौ
पीबदुदी ओइद्रे हाइदि पीबना सरौ दु ओइद्रे अदुगा ब्राइब लौरुब जेएमएम कांगु दो अदुना लायबल ओइरे ना हाइ तारक वानी दा अदुगा हुजिपुदी याम नुंगायबम इंडिया लॉ से चेंजिंग नि इवर चेंजिंग नि रिसेंटली लास्ट ईयर दा अखोगी DY Center to setting at the man right, Pyramid just that Mangaduna, Tarena Muji overrule Tore, bright period parliament was loina, liable in who put the high level. Togumasum, Matam the Kangi, big piece to Kangi Heba. Adu and Haji number 237 Camley no Kangde, Aduna, Maduda Lekatoshi, NPP, Kangusi, like Position, neutral, any kind of high but on Sunkuti, newspaper, how per Cam Sumunokande, Adagi speaker tribunal, the Kazu, reserved all time with an and Adugasi, Kainumita Yandra, Kaduna, Yantoko, Kangde, Adu Lautoga, the changes in Lane, but okay. Other numbers, young Kumna Pabatare, Tabudabu, Kogi, high body, parliamentary procedures of Queen of Pabada, any member have, motion moved to any member have, either opposition ruling high table. Parliamentary democracy, the Sanabu in a opposition to open no confidence. Sakadu, council minister do not Hajar Udushi, council minister headed by the state minister to any advice of the governor and 163 the Yauduni article constitution 163 do never town and Adu Potu Laborina ruling the no competition moved over Masada Masan Singing Yan Suicide Kumanevako, Adu Taweko, and Ludushi, their member somehow Lekapangama. Moi sitagi no michi da speaker an haira pa speaker pa thoka toini tumina ga tawre speaker pa thoka ni samai tawdana si motion na lae adana masi motion sibu minimum da mi rule su ki batu mi tara di dakar lai adana huji mi tara support to bi si magi mapa da gi amtang hokor pira katra haira ka ne ba ko ad hago toini ad tara thi badu su de to ad reject taw hani motion adana adu yam lui adu ai haijai na huji se no company motion ji tara du su ki bi ai ba ko tara su kanda motion du debate or any debate no do somebody nini tawbe huni tawbe adu lor matungda no company motion ji bottom to khinebo ko vote to matam ji da party ne kadaro gani whip jari ba na sini ko sathi je whip ba sida 1 layer 2 layer 3 layer hai jaro sida 3 layer gum gi whip jari rani adadi 3 layer whip se kanam tana party matana madu kal sa pa yade adu against board piru ba disqualification under 10 schedule India 10 schedules in the anti-defection law 10 schedules in the Perana Panama article have Para number 2 the Yauri party in direction people do the Taudraba disqualified to do. Yes, no confidence motion in the day some Harakan that ruling Amabu no confidence key Matina ruling Ama Lengaxi Lehendaba Natrakana Suzuki Lalong the Morum that leadership scenes Kahaviki and Usumale. Adu horen matang khanak pada go khumbuye whip jari daga disqualify torok to sha madu nam thokna basulu de yauri bako adu ai horen haijagi lo haidok je okay second round matang round thank you Japramanda tamo thanabe maroina yes hujiki session mamangi nungsit chi khara kalap dei re haibte sam nare kana tamo adu maroina congress ki makai dei khara kalap thamgre madudi missile masamak se dum bangan kalabani nuclear head missile nuclear power oidaba missile duna mani tawudu mamangi kari haitare thainagi hindu gi kari gi aduga maroina lairik sing da kai da iba base tawba brahmastra haibam yaurumina brahmastra ga missile ga se inkhambada swai se kitang mapangan yam hena kala ningbai re di khangde loan du madi aduga congress sumai haipagi mami ma tabra tabong chief minister gi banglo pangthokpa Mifam, Chief Minister Chair Toba, Duga, Chief Minister Ki Lingax, the Yauriba, BJP MLA Minister Yaure, Topa, political party sing support to White Lingax, the meeting Pangtoropa Kolapa, Duga Maruina, Twice Hitamo Karigumbakanda, Congress at Tangalakatoriba, no confidence motion say Karigumbakanda, 10 member, which K.Sharatchandra Sharma and Tambiba, whip Jariba, Harapakanda, the ruling the labor sing do cross voting the idea, voting Dubuti. Any ahum haidi raise togera natragana voice vote haibama natragana secret belota thadaba ahum dumalerani tobudu tamo swai sedum lenga ki kari number yengkan dadi adum yam hen section bam natraga ki bam di toktabra ngasi ki meeting se hape section bai mamim tabra kamai thambing nge chini dam yam alu isi khogi hujiki ahan bada congress ki do adum tang Pongnapongi ahan balamagi headline di yawe. Hai daw. Kama yawe da masih Brahmastra hujiki kanosi Brahmastra do. Hai. Madu sina ba isi president ki magi tongano mod amani party ki oina madu laite. Okay.
ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯁꯨ ꯈꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯊꯥꯡꯕꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯈꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯒꯤ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯔꯤꯗꯨ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯀꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯀꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯎꯅꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯎꯅꯕꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡ ꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡꯒ ꯃꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔꯨꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯂꯩꯔꯝꯃꯗꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯛꯑꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯀꯧꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔ ꯎꯅꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯎꯅꯈꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯎꯅꯕꯗ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯂꯧꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯂꯥꯟꯄꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯄꯤꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯆꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯗꯧ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯩ ꯍꯣꯏ ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯥꯡꯅꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯃꯦꯂꯥ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯆꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀ ꯇꯧꯔ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯍꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯨꯏꯞꯇꯨꯁꯨ ꯖꯥꯔꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯐꯦꯖꯒꯗꯣ ꯖꯥꯔꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯥꯔꯤꯔꯛꯀꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯍꯨꯏꯞ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯍꯨꯏꯞꯇꯨ ꯖꯥꯔꯤꯒꯗꯕꯗꯨ ꯖꯥꯔꯤꯗꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯖꯥꯔꯤꯒꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯖꯥꯟꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯕꯖꯥꯟꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯔꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯗꯩ JDUꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔോ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯖꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ JDUꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ
tawam thopa degidi waroba manlogi podam yam song lerga muglak pase masi house dagi loi thokada poni na ne house ti yenguraga di speaker mukan mazi leite dana okay aduna adugi yanga koi sar nang birido irang si yam sawi adubu kuidre dana tang tara hangsing natra masi nipan heng mapan heng dengai able ise ada masjid kari kari lalong tongna doino ruling party gi ngasai moi kun ma thoi lak pagi mi pham dudana kai do gi bano ko magi manung da mayam le mani adubu handak ki sidi hana ga di manadre adaina se kitang khoina chi re batan za ji da kai do bugi sarkar thugai ko gai ba tong bugi posi lei no ha bi kana go man hangnadab ju na te hangi ha bi warong ne ba dum auda ain sum ujabda di sang na tha chai ani phaning si lebuji santi du leitaba degi do hojik su menam ta daba in short we are very much in confusion ko loi nok si menam ta da lebuji da leadership si honga phagadra gaina khanbagi miyeng leram gadra adumaki du pura thamaga engineer ga di yam seriously tor ko dong maleba aduma weramaga di mu miyam du thona wa ba mathoi nuai ta khotaba sai criticize tor miyam du tongba sang ju handar kan khalleba adu isam samna sang ju phang do assembly ni na miyam na di asayam to jabane phajana question answer tongna dana khoi gi khunna pagi problem adagi inmate singi problem adagi hoji economy kari gi toiba loina maksi crisis miyam ji gi posi handak ti men ta na wari utai sanaga da harau na bani da adu laiba si train si haibum khangde aduga all of them are very much in frying pan ko yes moi masa di lang na re ai na thamjake okay thank you tamo maroina ye assembly phamba aduga miyamna misam praja miyamna manipur maroina 2023 gi 3rd May dagi wana rak podo dikimati gware aduna pambidi pankhai ama wakhai na bai duni sam sam na kan da aduga mayamda tangdu leita ba punsi marena mada hanjal angna ba heta nongalaga hanjan badi yaroi matam changani hanjan bada but yes hanjan na bagi hotna bagi tangkak ama adudi uba pami aduga selmi lon da kai da social miyam chingche phagalakatra hai bagi achauba thajaba ma thami handaki session sida aduna miyam gi wakhal londo mami tahan si tahan ningi hai bani yes atai no competence no problem pukat pio to budo madumong na loina bak like khoi miyam na pamba pamiba wakhalon sing do loina bak overrun tawraga di pubi ki no hai bani tamo danabina thambire se poning ti hai be area duni rinku da lakcharabda rinku maroina lai si no competence hi wari si kuidi kuide taba to budo opposition harak pakanda masing di khara hendok na yam da ba hai tai khara hena yam da bani na no competence harak pakanda mayam do number tawno ga thabangina madu thoidong na kaisu akai we leidong mande da ka haibu yawi manung da su mayam yana da ba leirabani na no competence ki tanja laura ka anda ka haibu yawi yaudab din te langni wafam di no competence harak pakanda tamo danabina mung thambirak pada madwai do president MPCC ki president gi obela nai wani ka haiba ma senior congress ki MLA amna hairi hairagadi adwai su ka nom leibu male aduga maroina Michelle ga brahmastra ga animak chin abdo adum adwai opinion thabi yani ai wahangna no confidence to gi gravity natragana crisis between the party BJP itself ki gravity ani shikaram bana kan ge khoi gi manipur gi crisis na magi hit height che extreme york level du da okay India ki parliament da opposition party na akan ba ofum kaya ma thamgi hey madudai du da prime minister response amta tawgide ultimately kamai tawge da khoi gi congress party na khoi gi masing du tor no confidence move tawi adugi matam du khakta da prime minister wa ngang okay aduga manipur gi issue da kari leirige haise government gi magi kano se attitude se kari leirige haise masi miyam da loina khangali political party में आना खंगी international global platform द खंगी अदुना हुजिक मणिपुर द थोइबा थौदोक से समूह मोइना neglect तौरबरा हाइबसिगी पोती सवाक फाक्रे हाइतारे no confidence motion itself से मसी मा इंधु बंगमनी हाइबगी वाफुम नाक्ता था तांगलक नतबा इंधु बगी वाफुम नतबदा तंजा से लेतदना मसी सिना उपाय म तौरगा मागी मरोल से लोलनबगी tulama wena sinagi okay aduma so obi ai bani aduma su obi ai aduga amana sidai sida khoina ngasi sukyamna lurba manipur si khoi lengbo otpangamdraba economy stranded oraba
adudagi even movement box stranded oidana leiraba matamsida karigino khoina sida khoi leadership ki karigi smaina keno toba nainari bano haiba wafum ama thoglai yam toina aduga amana khoina ngasi nainajari base aina sengdok chhogadori se masi being a journalist being a khoi hujiki political platform sida thoiba irang si khakki interest lobo oibanina akhoi larger interest ta manipur gi di oidoriba tobadabu manung da larger interest thoalibado manung gi potuna hojiki kitang lairiba circle sida lairiba adugi crisis singduna maram oiraga achoba phibam amada sonbasu oibanina sigi macha si yam kunna nainadaba yade na aduna ngasi akoina impact bina lokhalaiba kenosi akoina nainaba se masi akoi ngasai langi wafum kari kari dudi sigi fallout tuna masida tholaiba result tuna thokjarakadabani adu masigi no confidence motion gi wafum sida karambal no aduna atopa view amada nainabani sne okay aduna no confidence motion haibasi MLA amana move tawrani member amana move tawrani aduga supported by akogi assembly gi oina di magi rules books the piri basi matungina tarana support tawgadabni hairedna ko zana phajana sandona takpi khre aduda sidai sida kitang aina keno da hujikai phaga yengjabada khara keno to wane any issue lakpa matamda khogi hujik na hana ai akoi scenario sem ta haijagi ge speaker gi role them dien bi ko hana dagi hauna any disqualification case lakpa matamda every time masi delay tawraga kaishu yam thuna jara hector masi ruling reserve to base tawna de ba tawna de mamang de tawgi bu handaki tawero haiba mukti nate tawda bo mamang de khara ugi de haiba duni tam chatpado tam chatli aduga kanogi court ki interference ka laga tawsu dum yawi adu handakti kamai to ge da yam thuna khongjang je yam thuna judgment jing so amta haidok te reserve to selga loi tham ngasi gi NPP gi MLA gi mathakta thaba khoi disqualification gi case to su adu judgment do reserve to gre adagi mama ngarang gi je diu gi to gre adu eragadi mogi show se speaker na pai ra ha ne ba ana what role the speaker will play se masi yam chawa khoi gi wahang amasu dum oiri ba aduga akhoina mamang da ta gi bada yamna asin ma makhan gi yam soaring relation ma kaino gi chief minister ga speaker gi ani gi marakta leirabra kai bagi rumors niko political circle da di politics da di khoi gi tonga ngang na base tonga si am important kaino am kan tul lam khak ne ba achum bu kaino tong bu sin na ba haina tonga si thong gi sandok bo yauri ne ba ana rumors am lai gi ba chief minister ga speaker ga gi marakta chief minister ga mahut minister ga gi marakta chief minister ga MLA Ramesh ga gi marakta same party ni ko adugi marakta moi gi marakta chogo conflict le se koi rumors oi kari oi am ta gi ba sandok pasu adum yawe ba adu wai kari gi no madugi mayam du thoglei du wai do khara le rabra ana speaker sina moi gi handakti 10 11 no mane ko 11 MLA gi ko disqualification gi judgment reserve toroga thamgiba head of the assembly keno session ko aduga mamangda ngasagi thambikiba ada kaukiba khotkiba aduga kwaigi keno tawba amana opposition MLA mangana Congress MLA mangana governor da unaraga karigumba ko akoigi members in sida intimidate tawba wahi chief minister na hai no confidence motion gumba move tawra agadi akoi yum tukai gani khokai gani hamam haurakani kholakani haibagi intimidate manba pot khara hairi base masi hayam biganu oina kaino ma memorandum ma PA ba adugi indication du kari no sinida madugi manungal leram do indication do masi na ulle kari uma khara di torpe handa kisida haibas ne ba number 2 hojik lai risida MLA masing thiba matam dadi moi hojiki lairiba JDU gi MLA dubudi tokhoga NPP gi MLA singdu na support to ba do suppose kaino na magi khara na tawrak taragadi masing di sui tobudubu aina thajadaba makhakna BJ kaino gi Congress gi MLA manga sina leader na move tawrak matamda atai MLA kayam yorakadoi no haibado madudi kagino da hujujik lairiba condition sida hujujik lairiba scenario sida ai thajaba wale if masigi possibility ji wangba gi wangakpa yaba oiba ya oithokpa yaba gi maram amadi kamai tawgeda ngasai 10 MLA nahandagi kaino yaudana laiba assembly session yaudana laiba MLA tarase masi nam hadana handaki dadi lage kaina lagadi no confidence motion se namna pukhalakani ismadi aduga mai su pak haidi pukhalakpada speaker na reject to ngamwe habagi point amasu swaida dum le okay aduga amana ngasa wazana budi phajana habi ki asagi whip jari bagi matang do whip ji
any issue da huzik keno sida article 2 clause 1 clause b gi pot se kamai tau ke da masi gi pot si da akhoi gi masi da jari bi whip se masi no confidence motion da di masi apply tau de any keno kharana any mla sing sina any magi ruling itself to the my party itself to the vote tau ma disqualification case se tau ya de ba mo da masi gi se magi legal keno ne magi legal interpretation da pi ba pot na makang di ko masi oza ne na sandok na tapir ka do male adugi pot kara area da lai no hedudi oza ne tapir ka akoina journalist amoina thengna jaru buda madugi pot tu adai da lai he buduma adumai na phongdor pir pot duni ba hajari se aduna chances yawange aduga ngachi uzik kaidobagi kaimo no confidence motion pukhalakpa matam da apprehension leitraba sigi adagi sidai sida ai mai ta ai mi sing na bokta torkani haibagi apprehension leitraba why the chief minister will convene such a meeting today ngasi thokriba meeting kari gi tawdorino mana kaidobagi delhi da sat kadoribono delhi ra chakhibaga charter flight wire ga kaidobagi mla minister magi kanodana company tawrudoribono aduga thaidoga laga kaidobagi mana ganga da luptorino ganga da lupase it's a political maneuver oribra natragana political kenu oribra magi lining bugi oribra mahakum mela da aduga iruppadubdi no problem ado aidu koina kasu kutingiluba yade aduga tawbi yade haibu nate tawdu no coincidentally wanda pibam saida ngasai gi uraiba hongaiba pibam saida karigumba kharadi leire aduga ki phat ki dena phongdokpa di ai aduga kirup ti leire kirappai ki bai kam pai ki bai sina maram orkan section badu oraka doni section badu ki step 2 gi number 1 ne ngasi koina meeting to wo phangi ba aduga evening da kari kum khara development namsu lakpa yabi oithokpa leiriba aduga yes speaker gi tribunal da case pending leibasi adum hoi akoina sum urakpada pending yam kuin leiba thengna rakhi kari kum kanda session lakpa natragana kari kum kanda lok sabha election kum naksalakpa kanda hek sat hearing chatharaga disqualification tawkiba dum ugitaba nate miyam na pamidi sangsat amda dum hearing chathabiba sangsat amda dum final koi judgment che kesing pibiba yes no doubt